Enteekateeka ejemanyirwe nka Family Learning Group Approach kandi tebeekanisibwa b'ekitongole kya Kilimo Organic Learning Center. The farmers that are working together in a family learning group have whom we call a facilitator. This is a person that is knowledgeable in agriculture, in different thematic areas, crop, soil management, livestock management. Amaka gari hagati ya 5 hamwe na 30 nigegita gakorera hamwe ahabikwatirine n'ebyo kuhinga. Baitu mukulima eno approach ngere kubaneja gukora nenda abalimi bano kubaraba balima bagenda bakore hamwe nimanyisaki kokuba bali mu group EGM EKM negenda na bamemba bona bagenda bakungereke mbakora imirimo yone gusabukora. With the family learning group approach, the farmers are able to complete a task that would have taken maybe 5 days. They complete it in 1 day. Beka ahari kundra uri omuhwezi wa RDC ahabwa district ya Chegegwa ashabara abantu kongera kwegita okwenda government yongere kubakwatiraho. Tureba program za nyingi za youth livelihood n'eminyetegiti PDM na bunu groups kure groups abantu kwegita ngomani mbaba mbayambangana ngwe bizibu ne bibakwamba fesinga nkabalimi bonka rulengo rwabalimi mbabisobora kubiyamba bonka abakojuke mbagomambara bamungana omugani makuru abaturo mchanga cha Katero mu district ya Rubirizi nabagera ngo ekingwa comani kibahwerire cyango kandi ahantu ho bakushabera government okongera kubakwatiraho okukitaha mutindo abato abashanga bari mu kushomesa bwa hampinga hamwe no kutechingwe cya mutindo kandi batugambere kigenderwa cye kibineji omwani tukagure baje kugaza mutindo rero omutindo gukaleta ebe yagumanegireta ne yongera tukabasa kwasikana tukegesa nabandi bakaruga omujyo korera busha bakajya ngo twera tugesta tukwatanisiza hamwe tukorubina ubuto akubasa kugira batagwa kubasa kusutungura itwe ba memba ba groupe je twagitandikiri tukenda nguteke omutindo gomwani a revo yihanga ryitu oburungi kubonera kandi twenda ngutugake twekore groupe tukwatanise tureberere jo mwani gwitu amakagitu gatunguke abana bitu bazayishomero. Presidenti na munonga akasendika sente za Paris Model itwenka abacara mu tukazibwine esente nziza bazha abantu abahiguru basigito abahasi aba hona bayereka ko empinda hinduka yebe iyo mwana yabwira bwashesha endwara yago hamwe n'ubutafuna buhwezi otiriho n'ibindi byinji kubateganise no binecuruto cyo kutomwana hamutindo omwana tuguhinga omwe tuburembazi omwana goma twikagutema ubukoko bufumore omwani ogutekana ntundubare uriya kiza kuri muhasanga byebihoha so twino busasi bw'amana n'abagurukari cyabitu bahugira district cy'amana izana kusaba license amakora gagasha kwa Philip Murangira na Onesimus Ndianabo.